بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم في قناة المدرسة الذكية سمارت سكول. معكم الضوي يونسي أستاذ فيزيك بالكاف. اليوم شابيتر 8 courant alternatif. Ce chapitre est divisé en 4 leçons: tension variable, le transformateur, le courant du secteur et le redressement du courant alternatif. Un autre vidéo qui contient correction des exercices. Dans le chapitre 8, courant alternatif, on va commencer par les tensions variables. Premièrement, on va étudier les tensions variables. Petit a, définition, petit b, exemple et petit c, remarque. Deuxièmement, on va étudier les tensions périodiques, définition, période, fréquence et amplitude. Et troisièmement, on va étudier les tensions alternatives. Petit a, définition, petit b, exemple et petit c, mesure d'une tension efficace et petit d, produire une tension alternative. Quatrièmement, le courant alternatif, définition, intensité efficace, remarque et puissance électrique dégagée par effet Joule. Et cinquièmement, un exercice d'application. Premièrement, tension variable, petit a, définition. On appelle tension variable toute tension dont la valeur ne reste pas constante au cours du temps. Une tension variable est symbolisée par une lettre minuscule U de T ou U. معناها tension variable هي التنسيون اللي ما تتغيرش en fonction du temps. يعني elle va rester constante au cours du temps. Petit b exemple. Une tension variable كما قلنا تكون courbe varie en fonction du temps. كما نشوفوا هنا ces trois exemples. L'axe des abscisses هو l'axe de temps والaxe des ordonnées هو l'axe des tensions. كما نلاحظوا ces trois courbes il y a variation de la courbe وبالتالي c'est une tension variable. عكس une tension continue تكون la courbe une droite horizontale qui ne varie pas en fonction du temps. يعني ما تبدلش au cours du temps. توا عرفنا وش معناها tension variable. Deuxièmement, tension périodique. Petit a, définition. Tension périodique est une tension variable qui reprend les mêmes valeurs à des intervalles de temps réguliers. معناه une tension périodique هي variable صحيح ولكن زايدة على tension variable أنها تكون فيها quelque chose qui se répète. معناها qui reprend les mêmes valeurs à des intervalles de temps réguliers. كما نلاحظوا هنا ces trois exemples. Il y a une partie de la courbe qui se répète au cours du temps وبالتالي c'est une tension périodique. طبعا بما أن حكينا على tension périodique فلازم نحكوا على période. اش معناها période؟ On appelle période T majuscule la plus petite durée au bout de laquelle la tension se reproduit identique à elle-même. Et dans le système international, la période s'exprime en secondes S minuscule. معناها la période T هي الزمن المستغرق اللي تحقق الكورب خلال الفارياسيون متاعها في الجزء اللي يتعاود. كما نشوفوا هنا في الكورب الأولى في الإكزامبل البارتيل بالأحمر هذه من الكورب هو الجزء اللي قاعد يتعاود طلوع نزول ثم رجوع. وبالتالي الوقت المستغرق الكورب باش تحقق البارتيل بالأحمر هذيك تتسمى بريود وبعد باش تعاود من جديد. أو في الكورب الثاني هنا البريود يعني في النهاية هي تكون انتر 2 ماكسيموم ولا انتر 2 مينيموم ولا من الزيرو. المهم من بداية الجزء اللي يتعاود إلى نهايته. توا عرفنا وش معناها بريود. اش معناها فريكونس؟ La fréquence n d'une tension périodique est égale au nombre de périodes accomplies pendant un intervalle de temps d'une seconde. L'unité de fréquence dans le système international est le Hertz symbolisé par H majuscule, Z minuscule. C'est l'unité de la fréquence. اش معناها بكل بساطة الفريكونس؟ الفريكونس هي الجزء اللي قلنا يتعاود في الكورب قداش يتعاود من مرة في الثانية الواحدة. لو في ثانية واحدة الكورب
فيها جزء تعاود 5 مرات معناه لا فريكونس تساوي 5 هرتز. لو في ثانية واحدة الجزء متاع الكورب اللي تعاود 100 مرة، نقولوا لا فريكونس تساوي 100، وبالتالي ماتيماتيكمون لا فريكونس هي 1 على البريود. حكينا على تونسيون بيريوديك اللي فيها بريود وفريكونس وفيها أيضا لومبليتود. اش معناها لومبليتود؟ ديفينيسيون متاعها لومبليتود UM، الU ماجسكول d'une tension périodique est la valeur maximale des valeurs absolues de la tension. L'amplitude est symbolisée par une lettre majuscule U ou M minuscule. اش معناها الامبليتود بكل بساطة؟ وقت اللي تبدا عنا الكورب سيمتريك بارابور لاكس دي زابسيس، يعني كيما البارتي بوزيتيف كيما البارتي نيجاتيف، فالامبليتود هي من الصفر حتى الاعلى فالور توصل له الكورب. خلاصة القول ان امبليتود يعني هي اعلى فالور توصل له الكورب بداية من لاكس دي زابسيس. هذا وقت تكون سيمتريك كما قلنا اللي هي في هذه الحالة القدام. كي تكون الكورب ماهيش سيمتريك، مثلا فوق الصفر 3 كارو وتحت الصفر 1 كارو، طبعا هنا نجمعو اون فالور ابسولي ونقسمو على 2، يعني نشوفو النص متاعها بالضبط وين يجي الكورب، ونشوفو اعلى فالور بداية ماك النص هذاك. يعني لو 3 كارو فوق الصفر 1 كارو تحت الصفر، لومبليتود تتسمى 2. On passe au troisièmement, tension alternative. Petite A définition. On appelle alternance les variations d'une tension périodique entre deux passages consécutifs par zéro. On a une alternance positive et une alternance négative dans une période. كما نلاحظوا هنا في الكورب اللي عنا في الاكزامبل، البريود هي كما تلاحظ طلوع ورجوع للصفر وبعد نزول ورجوع للصفر، هذاك الكل يتسمى بريود. النص بريود الأولى الكورب تطلع 3 كارو وترجع للصفر، ونص بريود الثانية الكورب تهبط وترجع للصفر 3 كارو كيف كيف، وبالتالي الجزء نص بريود الأولى والنص بريود الثاني هما كيف كيف يختلفوا كان في السيني أوبوزي، وبالتالي هذيك تتسمى الترنونس بوزيتيف والأخرى تتسمى الترنونس نيجاتيف. وهذه تتسمى تونسيون الترناتيف لأنها سيمتريك بارابور à l'axe des abscisses. يعني تونسيون الترناتيف هي تونسيون سيمتريك بارابور à l'axe des abscisses، وهي بطبيعتها تكون بيريوديك وفاريابل. يعني فاريابل هي الشامل الكل، البيريوديك اللي قلنا فيها جزء يتعاود وكور دي طون، والالترناتيف هي بيريوديك وزيد عليها تكون سيمتريك، يعني كما تحت الصفر كما فوق الصفر نسبة إلى لاكس دي زابسيس. Petit c mesure d'une tension efficace. واش معناه tension efficace؟ التنسيون efficace هي التنسيون اللي يقيسها الفولتمتر. كما تشوفوا هنا لا tension efficace est mesurée par le voltmètre. باهي كيفاش نقيسوها وقت تبدا عنا كورب؟ تبدا عنا كورب عنا UM l'amplitude على tension efficace اللي هي U تساوي راسين دو 2، بمعنى أنه UM l'amplitude تساوي U اللي هي tension efficace فوا راسين دو 2، وبالتالي ال U اللي هي la tension efficace نقصد بها تساوي UM اللي هي l'amplitude على راسين دو 2. Et la tension efficace bien sûr s'exprime en volts dans le système international. يعني خلاصة القول ديما نستخدموا الفورميل الأخرانية هذه، la tension efficace est égale l'amplitude sur racine de 2، و l'amplitude هي أعلى valeur في الكورب أو في التنسيون alternative. Petit d produire une tension alternative. Petit t expérience. Comment on produit une tension alternative؟ بكل بساطة نأخذ مثلا un dynamo d'une bicyclette أو الالترناتور. الدينامو نعرفوه الناس كل موجود في البسكليت، مثلا نحطو معاه إن بيرسوز. شنو دورها البيرسوز هذه؟ لأن هذه نجم نعملوها في اللابوراتوار. بيرسوز اللي هي مش دور شنو هي؟ مش دور الديسك، والديسك هذا مش يدور الدينامو تاع البسكليت، والدينامو تاع البسكليت يعطي كورون اللي هو يعطي الضوء. الكورون هذاك كي نحطوه على السيلوسكوب يعطينا هذه الكورة.
اللي تشوفوا فيها في l'écran dans l'oscilloscope. هذه الكورب c'est une tension périodique ou alternative. ليش؟ لأنها تتعاود وسيمتريك par rapport à l'axe des abscisses وفيها une partie qui se répète régulièrement. وبالتالي on a produit une tension alternative لكن n'est pas sinusoïdale. ماهيش la courbe d'une sinus. Interprétation. La tension visualisée sur l'écran d'un oscilloscope اللي كنا نشوفوا فيها قبل شوي est alternative. ليش؟ لأنها périodique et symétrique par rapport à l'axe des abscisses, mais elle n'est pas sinusoïdale. Sa fréquence et son amplitude varient quand on fait varier la vitesse de rotation. طبعا وقت نغير la vitesse de rotation باش تتغير البريود والفريكونس en même temps. La génératrice du bicyclette est un générateur de tension. وبالتالي الدينامو متاع البسكليت يتسمى un générateur de tension alternative. يعني يولد tension alternative. وبالتالي بما أنه يولد tension alternative يتسمى alternateur. Le symbole d'un générateur de tension alternative est comme suit. كما تشوفوا هذاك يتسمى un générateur de tension alternative. Deuxièmement, le courant alternatif. Définition. Dans un dipôle parcouru par un courant alternatif, les porteurs de charge responsables du transport du courant électrique ont donc un mouvement d'oscillation. بمعنى الكورون alternatif اللي هو l'intensité du courant اللي هو qui est en relation avec la tension. مادام فهمنا التنسيون نفس الشيء الكورون. وبالتالي الكورون هذا il peut être périodique ولا alternatif ولا variable. والكورون alternatif و variable نفس الشيء. les porteurs de charge bien sûr باش يكونوا en mouvement d'oscillation يعني en mouvement périodique sinusoïdal. في الكورون alternatif طبعا مش نحكوا على intensité efficace. La valeur efficace I de l'intensité du courant alternatif dans un circuit est égale à la valeur de l'intensité continue qui se produirait la même puissance joule dans un même conducteur ohmique. L'intensité efficace s'exprime en ampères dans le système international. بمعنى نفس الشيء مثل ما شفنا كما شفنا في الانتنسي في التنسيون دو كورون كما شفنا في التنسيون الترناتيف نفس الشيء في الانتنسيتي او لو كورون الترناتيف. كما شفنا تنسيون افيكاس انتنسيتي افيكاس. الاي اللي هي الانتنسيتي افيكاس تساوي اي ام اللي هي الامبليتود تاع الانتنسيتي دو كورون على راسين دو دو. والامبليتود ما ننسوش اللي هي اكبر فالور في التنسيون ولا الانتنسيتي alternatif. Remarque, un ampèremètre à courant alternatif est adapté pour mesurer l'intensité efficace d'un courant alternatif. بمعنى كما قلنا الفولتمتر هو اللي يقيس la tension efficace, l'ampèremètre هو اللي يقيس l'intensité efficace. وهذه هي لا فورميل كيف الحالة نتاع tension alternatif. tension alternative كما نشوفوا هنا الاي ام تساوي الاي تساوي اي ام على راسين دو دو. وبالتالي l'intensité efficace نفس الفورميل في الكام تاع التنسيون efficace. والامبرمتر il mesure l'intensité du courant efficace كما الفولتمتر اللي هو يقيس la tension efficace. Petit d, puissance électrique dégagée par effet Joule. La puissance électrique consommée par une portion de circuit parcouru par un courant alternatif et ne comprenant que des conducteurs ohmiques de résistance équivalent R découle des définitions des valeurs efficaces de l'intensité et de la tension et s'écrit exactement comme suit. P تساوي U fois I. الفورميل هذه شفناها في أول درس في السمستر الأولى. P تساوي la puissance P تساوي U fois I. Le U ou le I هما l'intensité ou la tension efficace. Cinquièmement, application. Ça, c'est un exercice de devoir de contrôle numéro 2. On branche au bord d'un générateur GBF, اللي هو générateur qui produit une tension alternative, un oscilloscope. Sur l'écran, on obtient l'oscillogramme ci-contre.
هنا على السيلوسكوب تحصلنا على الكورب هذه أو السيلوغرام هذي. Premièrement, donner la nature de la tension observée. Deuxièmement, à partir du graphe, déterminer la période T, la fréquence N, l'amplitude UM et la tension efficace UEF. Et troisièmement, comment peut-on mesurer la tension efficace? Réponse. Premièrement, قلنا donner la nature de la tension observée. La nature de la tension observée est une tension alternative. يعني premièrement, نقولوا tension alternative. Deuxièmement, petit a, la période T. La période T هي قلنا la période de la partie de la courbe qui se répète régulièrement. يعني هنا لما تلاحظ بين المينيموم هذا إلى حد المينيموم ثالث عنا 4 ملي سكوند، وبالتالي نلاحظوا أن الجزء هذا اللي حاطلنا عليه سهم في الكورب يمثل دو بريود، وبالتالي البريود هي تي تساوي 4/2. تي تساوي 4/2 تساوي 2 ملي سكوند. بيتي بي لا فريكونس ان حسب القاعدة ان تساوي 1/t، والتي ماجسكيل اللي هي البريود تساوي 1/2 والفوا 10 على بوسونس موان 3. ليش؟ لأن الطون بالملي سكوند لازم نحولوه للسكوند اللي هي تساوي 500 هرتز. بيتي سي لامبليتود UM كما نلاحظوا دابري لا كورب أعلى فالير توصل له الكورب على لاكس ديزوردوني هي 2، وبالتالي UM لامبليتود تساوي 2 فولت. Petit d, la tension efficace, d'après la formule U efficace تساوي UM على racine de 2 اللي هي l'amplitude على racine de 2 تساوي 2 على racine de 2 تساوي 1.41 فولت. Troisièmement, comment peut-on mesurer la tension efficace? On peut la mesurer directement par un voltmètre. لأن قلنا في خلال الدرس أن الفولتمتر هو اللي يقيس التنسيون إفيكاس. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا بالضغط على زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.